Terminou, responsabilidade para a sanção oficial. Leikmaður passa, nummer 23, Hafþór Sigurðsson, fær 2 mínútur fyrir Stassi.
포샤 누나 1점, 오른쪽 요쇼 자 2분을 들고 있습니다.
Nummer 64, Gabriel Gunnarsson, met 12
passa númer 11, Pétur Sigurðsson, fær 2 mínútur fyrir leikhlé.
leikmaður SR nr. 14, Edvard Kazaks og leikmaður SA nr. 23, Hrafn Sigurðarsson og báðir nr. 23.
Fredrik.